Ni inkuru itari nziza ku bafootballeri, ni inkuru itari nziza ku muryango w'uyu musore ngo ni Diego JOATA, ni inkuru itari nziza ku mugore we, ku bana be ndetse n'abakunzi b'umupira muri rusange. Ngira ngo rero nkuko mwakomeje kugenda mubibona, uyu musore amashusho yakomeje kuba yacicikana bagaragaza ko yitabye Imana muri iki gitondo azize impanuka y'imodoka. Ati byagenze bite rero ubwo yari arimo arava muri iriya mihanda ya za Portugal yerekeza muri Espagne cyane, muri iriya mihanda ya za Espagne akaba ariho yakoreye impanuka hafi na Portugal, cyane ko ariho bakomoka. Bigaragara ko nyine bavaga muri Portugal binjira muri Espagne, ariho imodoka yaje kuba yarenga umuhanda bahita basiga ubuzima bombi, we n'umuvandimwe we nawe w'imyaka 26, yari afite imyaka 28. Akaba yari umukinnyi w'ikipe ya Liverpool, aho yari ari mu biruhuko yitegura sezo itaha, ngira ngo igiye gutangira ejo bundi, kandi akaba apfuye. Birababaje mw'abantu mwe, birababaje kuvuga iyi nkuru, aba ari ibintu bikomeye cyane nkatwe ku bafootballeri, ku bantu bamuzi, ku bantu bakurikirana ibintu by'imipira. Uyu musore yari amaze iminsi 10 akoze ubukwe yonyine, bivuze ko yari akiri no mu kwa buki. Nuko bibashije kuba byamugendekera, ahasize ubuzima, asize umugore we mu minsi 10 gusa bamaranye bakoze ubukwe. Urumva ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bitari byiza habe na gato. Mana yanjye, isi iratubabaza, ariko nta kundi. Rest in peace JOATA.